Алтынға танып, қыздарды чачынан тартып. Мектебиммен оқытқан ежелерім, ағайларым, сіздерге башым иіп тайзым қыламын. 11 жыл бірге оқыдық, бір туғандай болып қалдық. Бізге ми бұйрық келіп ажырады. Ошол күндөр ой тилек оюн ыргабай. Мектебиммен окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тайзым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тайзым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Мектебиммен окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тайзым кыламын. Залға шақыралы қол жауабы берген атылуына біздің достар, класстастар, бүгінгі байрам құтты болсын. Келіңіздер. Hoş gelipsizler. Бүгінгі 30 жылдық юбилей құтты болсын. Байрамыңыздан менен чын жүректен құттықтаймыз. Эми өзүбүзгө өзүбүз кол чабабыз. Бүгүн байрам сиздердин байрамыңызда. Бұл жақта тұрсаңыздар көріп, мен сіздерді 20 жылды өтерде ойладым. Жаш бойда қалып кетсіңіз. Келгендерге рахмат. Бұларды не қалатыныкте сақтадыңар ғой. Магазинекте. Магазинекте болса, уже 15 масылыға қалып кетпек. Өтсің ол қалатыныкте сақталған екен. Қыздар деле, басташтар деле. Мен да сіздерменен теңмін. Мен сіздерменен бүгін чоң 30 жылғы байрамды тосып қойырса, үйіңіздерге, көңіліңіздерді көкелетіп қайтасыздар деген ойдау байрамыңыздар. Рахмат. Орындықтарынан орындалалы, келіншектер, аяқштар, сіздер көрсетсеңіздер орындықтарды, орындықтарды орындалыңыздар. Алла тағыз байрамыңыздар. Рахмат.
жаштарды кыздарды коркутуп касыбыздын көзөрү эле ойноп күлүп ал күндөр өттү дарактар саргайып күзөттү ошондогу эң биринчи кат жүрөгүмдө сүйүү ойготту классташым 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 кайдасың менин классташым жандашым жандашым классташым классташым кайдасың менин классташым. Достор, урматтуу аяштар, урматтуу классташ кыздар, мен эми кеченин башында эле айтып коюшум керек, Жалал Абадтан келдим. Биздин Жалал Абадта биздин досторубуз 30 жылдык кылган жок быйыл. Мен атайын аксыга барып кособум деп, мен Жалал Абадтан келдим, сиздер менен 30 жылдык косоюн. Молодец, молодец. Анан кийин негизи бuyakta отурган достордун атынан келип турабыз биз. Таныган достор Алмаз, Дайыр, биз Дайыр экөөбүз Жалал Абад шаарында 2-3 жыл чогуу бир группада окуп, студенттик мезгилде чогуу көрдүк. Мына эми ушул достор аркылуу сиздер менен дагы бүгүн таанышып, бир туугандай болуп кетмекчибиз. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн официалдуу түрдө ачылуу Аксы районуна караштуу Жаңы Жол айылындагы Ленин Жылжаш орто мектебинин 1995 жылы бүткөн жалпы 30 жылдык бүгүнкү юбилей. Албетте барыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул 30 жыл бул оңой эмес. Көпчүлүк инсандар бири-бириңиздерди көп жылдан бери эми көрдүңүздөр. Ошондуктан бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кол чаап койсоңуздар болот. Мен азыр сиздерди көрүп бир нерсе эсиме түшүп атат да. Негизи 20 жылдыкта аябай бири-бирин сагынып келеткен 20 жылдыктачы. Досторду көрөйүн, классташ кыздарды көрөйүн деп. 30 жылдыкта классташтар бири-бирин сынап келеткен, сынап. Ким бутка туруп кеткен, ким кандай иштеп атат экен, не машина минип атат, не деген тамдарды салды экен деп сынап келеткен. 40 жылдыкта келгенде неберелерди сураганы келеткен, канча небере болуп калды экен. Сенде канча болду, менде канча болду деп. 50 жылдыкта осуңодон киргенде эсептеп кирет экен, канча оз калды экен деп. Ошон үчүн 50 жылдыкта дагы катарыңыздардан кемибей, классташ кыздар менен, жестелер менен мына ушундай достор юбилейди 40-50 жылга дагы жеткенге баарыбызга Аллах Таала насип кылсын. Азыркы ырдамчы чыгарма эми бири-бирибизди сагынып келдик. Ошон үчүн мен сени сагынган бойдон жүрөм деген чыгарма менен бүгүнкү юбилейибизди баштамакчыбыз. Майрамыңыздар кут болсун классташтар.
güç kılavuzlar. Ben seni sağlayan boydan yürür, bağlaray bağınmay o vakıtlar. Ben seni sağlayan boydan yürür, bağlaray bağınmay o vakıtlar. Çıldırtmay bu durmuş sorununa, çıldırdı koysana uğruna. Ben seni sağlayan boydan yürür, tumarday dağılıp boyununa. Ben seni sağlayan boydan yürür, tumarday dağılıp boyununa. Ben seni sağlayan boydan yürür, mezgildir darmatmay ötsün dağı. Ben seni sağlayan boydan yürür, mezgildir darmatmay ötsün dağı. Ben seni sağlayan boydan yürür, şaşılıp şaştırdım alsa da. Ben seni sağlayan boydan yürür. Vay beni. Бұл деле классташкенде деп көбі қол чаппай қойды оқшайды. Өзіздікілі теңелетеміз. Рахмат. Құрматтуу бүгінгі жакшылық иелери. Эми кыргызда айтат, жакшылыктын башы бар дейт. Биздин достордон Бакбур деген досубуз бүгүнкү 30 жылдык юбилей байрамыбызды ачып берет. Эгер таанысак бир кол чаап коюп тургандар келиңиздер. Бакбур досубуз кел. Бүгүнкү жакшылыгыбызды ачып бериңиз. Ассаламу алейкум, классташтар. А класс, В класс, бары биздин классташ. Кутмандуу кечиңер менен. Урматтуу классташтар, мына баарыбыз бүгүн байкап тургандай, Жаттамадан мырза айтып кетти, бизге 30 жыл, чындыгында көп жыл. Биз ушул убакытты, ушул күндү көпкө күттүк. Кудай насип буйруп бүгүн жалпыбыз биз ага чогулдук. Бардыңардын 30 жылдык юбилейиңер менен куттуктаймын. 10 жыл мурун, 20 жыл мурун биз биринчи 10 жылдыкта жаңы турмуш баштап, жашоонун жаңы багытына багыт алганбыз. 20 жылдан кийин биз өз турмушубузда өз ордубузду таап, үй бүлө күткөнгө жетиштик. Ал эми 30 жылдыкта бала чакабыз чоңоюп, алдыбыз чоңота чоңоне болуп, тайне болгонго жетиштик. Ушундай кутлангырак барыңарга кут болсун. Ар бириңердин жакшы жаңылыктарыңар менен үй бүлөлүк байрамыңар менен куттуктаймын. Классташтар бар болуңуздар. Биздин баарыбыз эсте tutуш керек. Биздин алгачкы жаш убактарыбыз, окуучулук кездерибиз тарыхый эрага туш болгон. Анткени биз билебиз, биз Союздан кийин капитализм деп аталган базарда өткөн кезге туш келгенбиз. Биздин жаңы ушунда турган жаш буундар эң алгачкы капитализм символдор болгон жаңы брендтерди биринчи жолу тааныганбыз. Эсиңизде болсо, Snickers, Montana жана башка. Биз ошол брендтерди колдондук. Бул дагы биз үчүн тарыхый окуя болуп эсептелет, урматтуу классташтар. Бирок биз аны байкабай калдык. Буйруза, биздин алдыбызда көп максаттарыбыз бар, көп тилектерибиз бар. Биз ар дайым классташтар бирибизди унутпастан, бирибизди канчалык сый, урмат бар экенин мына бүгүнкү кечеден байкасак болот. Биз бул жерде 30 жылдаш көргөн классташтар кайрадан жолдук, кайрадан бирибиз менен көрүштүк. Кудайга миң мектеш шүгүрлөр болсун.
Анан аягында сөзсүз менде бир тапшырма болгон, Замирден классташтарым арнап бир жаз деген ошол жазганмын. Сизге окуп берейин. Калат огла. Ар убакта ачык болуп маанайың. Ар убакта ачык болуп жолуңар. Аткарылып максат тилек оюңар. Ырым күлкүгө шаңга бөлөп маанайды. Куттуу болсун 30 жылдык тоюңар. Амандыкты насип кылсын жараткан, дагы биз жолукчу жолдор бар. Кутмандуу кечирем менен досторум, классташтарым, жалпы барыңарга чоң салам. Анан барыңарга сурап кетсем, классташтар, бүгүнкү күн, бүгүнкү сааттар биз үчүн кайталангыс. Аны бары сезип турабыз, туюп турабыз. Ошондуктан барыңарга кайрат элем. Бүгүн максималдуу түрдө баарыбыз кеченин кызыктуу, эсте каларлыктуу өткөнгө салымыбызды кошсок, шатрата кол чап, ар бир номерге жаштакка баа берсек, барыңардан суранамын. Көңүлдүү окула, жакшы маанай каалаймын. Кутмандуу кечиңер дагы жолу. Бак бул эми бүгүнкү жакшылыгыбызды ачып берди. Эми бүгүн тоюбузду ачып бере турган аксакалды эле чакырып биз ачкан жокпуз. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн досуңуздар бүгүн жакшылыкты 30 жылдык юбилейди ачып берди. Баарыбыз бир кол чаап коелу. Бүгүнкү байрамыбызды ачып деп жарыя кылалы. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү ар бир жакшылыктын өзүнүн тартиби болот, тартиби. Балдар, жигиттер, достор көбүрөөк, кыздар азыраак экен. Ошон үчүн ар бир куттуктоого 3төн жигит, 2ден кыз кылып мен бул жака чакырам. Мен баарыңыздардын атыңыздарды жазбадым. Менимче стол болуп чыксаңыздар да боло берет. Бу жерде чоң кичүү жок. Эч кимдин должусуна карабайбыз. Биякта бүгүн баарыбыз бирдейбиз. 30 жылдык мен кошулуп. Ошон үчүн 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи стол куруп эле берели. Каршы болсоңуздар, Муну эми кезеги менен беребиз эми. Саат 11ге чейин, 10-11ге чейин. Ошондуктан экинчи суранычыбыз бар. Бул Кыргызстан боюнча оору болуп калды. Антракт башталганда аялдар бийлейт, эркектер сыртка кетет да. Бүгүн ошондой кылбайлы. Бүгүн бий дегенде классташ кыздар менен, аяштар менен чогуу ортомдо отуруп барыбыз бийлейт туугандар. Анан сыртка чыкканга ар бир антактыра бир 10-15 мүнөттөн мен уруксат берем. Кең эле сүйлөшүп, таза аба жутуп кайра келгенге шарт түзүп берем туугандар. Бүгүн бир кишини угуп аягына чейин конкурс дегенде конкурска чыгып, активдүү катышып, 30 жылдык бүгүнкү эми эсте каларлык юбилей болсун. Мына айтканды болсо ушундай жарылып турат да, мына чочутуп турат. Ошон үчүн туугандар, бүгүнкү 30 жылдык юбилейди сонун маанайда өткөрүп, жакшы маанайда үйгө кайтайлы туугандар. Макулбу? Андыктан мен азыр дагы бир инсанга сөз бергим келип турат. Биздин ачып берген соң Урмат деген досубуз бар экен, бир кол чалып коюңуздар. Какта отурат Урмат дос? Берелек бе? Макул. Алдыңыздарга сый тамактар кылып баштарды, тамагыңыздар даамдуу болсун. Албетте, кеченин баш тарабын деле жакшылыклар менен сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрмөкчүбүз. Мен азыр алдыңыздарга атайын Жалал-Абад шаарынан мени менен чогуу келген кесиптешим, ырчы кызыбыз Жалал-Абадтын сиздердин жердешиңиздер, Ала-Букадан болот. Убактылуу Жалал-Абадтын тургуну, өзү Ала-Буканын кызы, жердешиңиздер, алдыңыздарга Жамала Алмамбетова деген биздин карындашыбыз бар. Тамак убагында бир кыргыз жыттандан керемет урлардан сиздерге капеsin кабыл алыңыздар. Бүгүнкү майрамыңыз болсун. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жолугушуу кечеңиздер баарыңыздарга кут болсун. Сиздер үчүн ырдесилер көтөрүп келдик. Жакшы маанай тартылып, ырдесилер жаңылсын, тамагыңыздар таттуу болсун, майрамыңыздар куттуу болсун. Кабыл алыңыздар. Сиздер үчүн жаңылсын. Barıma, çınamsa sarıma.
Рахмат. Жамал Алмамбетов. Урматтуу коноктор. Эми силерден бир рұқсат сурай турган жерибиз бар. Стол кылып берейин деп атпайбызбы? Башынан баштайбызбы же аяк ченинен баштап кетебизби? Башынан, анда сол тараптан эң биринчи столдогу досторду мен бул жака чакырам. Эми жездилерби? Жездилер командасына бир кол чалкыңыздар, жездилерди. Биринчи стол сизге келди. Ошон үчүн чыгып бүгүн куттуктоо, жакшы сөз, бүгүнкү юбилеяны достордун, классташтардын урматына. Алтын сөздөр сиздерден болсун. Келиңиздер, урматтуу жездилер, сөз сиздерде. Рахмат. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жезде бар екен. Молодец. Классташтарыбыз биякта отурат да. Сен менен барып бүгүн ошол жерде 20 жылдыкты чогуу таңсалап келебиз деп мына 6 жезде. Калган картты эмне болду? Келбедиби? Да? Расында кылсаңар алып келбей. Келбегендер. Эми тарсеттердин бардыгы тамаша. Негизи бүгүнкү өзү аксакалдарыбыз деле өзү жезделер экен. Дагы бир кол чаап коелу. Кем бериш керек да? Бүгүнкү байрамга кош келипсиздер. Эми жубайыңыздарга, биздин досторго жакшы сөздөрдөн шашпай, бүгүн убакыт келен, күн али келишкер эле. Ошон үчүн келем куттуктасаңыздар болот. Кош келипсиздер. Кутмандуу кушуа кечиңиздер менен кымбаттуу бүгүнкү 30 жылдык күн ээлери майрамыңыздар менен мына көптөн күткөн, көптөн тилеген күнүңөр бүгүн мына Кудайым насип этип отурат. Ушул күндү баардыгынын насибин кошуп Кудай чогулткан экен. Бүгүнкү күнүңөр жакшы маанайда өтсүн. Мына көптөн күтүп, көптөн тилеген ушул элибизге, жерибизге барсак деп, ошол жерде жолугушуп, ушул сагынычыбызды жастак деп, көптөн бери жүрөгүңөрдү күлдөп, эки көзүңөр төрт болуп, бүгүн баарыңар чогулуп отурасыңар. Куттуктайбыз ары жолу. Кел урулар, келгиле чогулуп, сырдашалы, жүз көрүшүп жолугуп, жаш кездеги окуучулук күндөрдү эскерели, биргелеш олтуруп. Ким сагынбайт окуучулук күндөрүн, ким эстебейт жаш кезинде күлгөнүн, ар нерсеге талып кылдырып сүйүнткөн, мотурайган бала чагын эң сонун. Бурбуларды көрсек де ушунчалык, көрүшкөнчө чыдабастан күйүү жанып, мына бүгүн жолугушуп турабыз. Сүйүнгөндөн жүзүбүздөн нур чалып. Карагыла бүгүнкү күн шаңдуу болуп, жүрөктөрдө кубанычтын оту жанып, жолукканга сүйүнүп мен турамын, силерге көргөнүмө толкунданып. Бир убакта жолуксак деп ушул жерде, тилек кылып жүрдүк эле бир кездерде. Чого туруп өткөн күндү эске салган, эч чиркин кандай сонун укмуш дерсе. Бара-бара күндөн күн өткөн сайын баарыбызга ушул күн эсте калар. Бүгүнкү 30 жылдык майрамыңар куттуу болсун, кубанычтуу классташтар. Майрамыңыздар менен дагы ар дайым ушу жакшылыкта да жүрөйлү. Ушу уулуңардын урматын көрүп, ар дайым Кудайым ушу жакшылык күндөрүн насип этсин. Бар болуңар, майрамыңыздар менен. Бул жесте эсти го. Катуураак кол чаппасаңар болбойт. Калганыбыз кошулабызбы?
Силерге сөз деле калган жок, баарын айтып таштады. Азыр белек келет жолдо. Мен өзүм лично жолугам сизге бар. Макулбу? Курман болуш керек. Урматтуу достор, эми жесилердин сөзүн кубаттап бир 20 мүнөт бий жасасак, эмне дейсиздер? Тамактан кийин бир аз сиңирели, анда баарыңыздарды ортого бийге чакырайын, классташтарды, аяштарды кошо, жестилерди кошо, баарыңыздарды бир 15-20 мүнөт бий, андан кийин майрамыбызды улап кетели тогонда. Кеттик ага. Чоң бийдейли барыбыз. Маэстро даярбызбы?
бийлегендерге рахмат. Реверт алып қойсаңыз, рахмат. Сыртта көбі сыртқа шығып кетті. Бияқта элеби? Иә. Бияқта ол? Сырттағыларды шақырыңыздар дем, біраз беріп баштайын. Бүгінгі сыйлықтар біраз ақшалай екен. Ошондон тамақ уағында мен бір 2 суроо беріп, ақшалай сыйлықтарды узатам. Албетте, қыздың 40 шашылу, мен қыздардан баштайын. Суроо 11-ci класты бүтүп, ким биринчи турмушка чыгып кетти? Я. Ким Астра? Ким? Астра. Ким? Жок, ошондой деп барам. Кол чалпаңыздар туугандар. Биринчи турмушка чыгып кеткен. Конечно. Чай içiyoruz. Ne? 11-ci klасты бүтүп эле шашылыш беле, а? Бүтүп эле тийип кетти. Жигиттер, достордон эң биринчи ким үйлөндү? Достордон Расул, кол чалпаңыздар, Расул. Нарынга түшкөн. Kızlarga суроо, kızlarga. Ең алыска ким тийип кеткен? Ең алыска, классташ кыздар. Асылхан ким Асылхан? Сиз бе? Нарындыкта кошолуп отурасыз. Учпай. Ең алысы нарын. Нарындан алыс жокпу? Жок. Ушу нарынга тийгенде мен көбүрөөк берейинчи ушуга кол чалпам. Төрт күнгө келгенде маңнай жакшы болот, караңыздарчы мындай жадырап отурушат. Суроо, кийинки суроо. Айымдар, классташ кыздар. Эми эгер тийдиңер макул эми. Башында, аягында. Эң көп уул кызы бар классташ ким? Кыздардан. Ең көп уул кыз көргөн классташ кыздар ким? Өздөрү билет деби? Я. Ким? Кенжехан ким? Я. Атыңыз? Кенжехан. Алты. Кошоңуздар алты. Алтыдан көп бары жокпу? Я. Жок. Turmuşka çıkıp etmeye burası. Altı uğur kızıkları öksürdü. Kıncakan. Jigitler ve dostlardan en көп balları var kim? Dostlar. Niye? Üylenemeksiniz bari. Oturup gelince. Ben Uşulan'dan sorayınca. Bunlar çoğda klastaşlarının canında uyarıyor zaten. Almazlığı 5 ver. Daha kim var? Kim? Bizdeki? Siz kimsiniz? Klastaş kızlar mı? Klastaş kızlar. Ayaş bu. Sizin kaça? 6. Sen de? 5 öyle. 5 öyle. Kimde? 7 mü? Точно! Полчавкам затып отыр. Bunu salıp apasını vereyim mi? Mayın. Akıllı erkekler şunday olur. Ana apası. Gelek. Özgürler başa geldi. Ben kaçağı seni yuvarıp verdim. Bak. Ya. Kol çarpımla dostlarlar. Başlayın. Sorular yemeği. Daha bir birden keyin konkurslar. Bugün aktivite kaçsınızlar. Yemeği. On taraftan 3 stol var. Ayaşlar mı? Var ya. Ayaşlar.
Сіздерден қауыр ауыртау тигілер? Я. Қауыр ауырмай айтса, маған айтып қойғыла мен тез-тез қауыр ауыртып тұрам. Алла классташ қыздармен ауыр қалбасын қарап-қарап, деген контроль қылып тұрмайды. Енді сөз ең төргі жестелердің жанында отырған столды шақырап қаншаға. Bir қол жауап берді. Hazır mınalar bilim şangıl gel atmayı mı? Negizde 30 yıl şunday boluş керек да. Keçe Çallavat'ta, Koşkarat'ta da 20 yıllıklarını alıp baktım. Mehmet Timmel'e seriyorsun dedi. Ece kız vay, bile desen bile vay. 2 saat otururlar, direkt kamek çıkıp ketti gayra. Bitti 20 yıllık. Buna, şunday boluş керек. Bileş керек, bugün gönlünde açış керек. Kimden başlayın? Kim? Ha, ulus. Birinci ilanlar mı? Kolçağım oğlan birinci ilanlar. Assalamu alaikum. Dostlar, bugün dostçuluk marakası oldu. Bazı bugün көңілді отырып кетері бардыңыз. İşlerimizde sonunda bari жақсы oldu. Көңілді отырып, көңілді маңайда отыра албадыңыз. Окуу бүтүп, ар кай жака тарады. 20 жыл өттү, билинбестен саналып, ошол кезде эстейличип кайрадан ой учкундай бир өзүмө жаралып. Келгилечи көптөн күткөн бул тойго кеч өткөрүп, жерди бүгүн жазалы. Каалаймын жаркыраган жарык маанай, түгөнгүс өмүр бою бакыт талай. Талайыңар дарядай ага берсин, көктөгү жылдыз болуп жана берсин. Табигат таттуу кылып силерге, баарыңарга жолдоруңарды ачык кылып жүрө бергиле. Ушул кечебизди жакшы өткөзө алайлы. Баары сораң жакшылыктарга жолугайлы. Kolçağım koyular. Ben birisini esnetmeye getirdim de bu jesteler kendilерге teşekkür klastaşlar. Mektepteki kızıktı okuyalardan айтып өтүңүздөр. Жөн эле ден соолукту каалап эле бийлей бербей, ким кимди сүйгөн, ким кимге кат жазган. Не кылайын, келиндерди сыртка чыгарып турайынбы? Айта берсин а? Мугалимдер жок. Muhallimler жөнүндө кызыктуу окуяларды айткан досторго, классташтарга акчалай белек бар. Мен эстеп өтөйүн. Сөз. Мен жана сөздөр багынан кийин бартынан кошмайрам дагы 4 жылда мен келип атам. Ошого бартыбашта катышып берген дагы койгоюп биле. Элхан грант берген. Kaçan? Evet, 4. yılda toy var eken. Uktun mı? Ya. Ya, ukkan da çoklar. Ya. Ben aytsam adam ukattım. Atınız gibi mi? Rasul 4. yılda oğlun üylep toy kılıp atıptır. O şaka çakırıp atar. Negizi, buna şu 30 yıllıktı 3. yılga koyuş gerek geldi. Şu yakmışaktan narıyla geçiş gerek geldi toyga. Sonun olmak geldi. Bağırı olsa, bu getip alatlar şu an için. İşte sağlık olsa katışağız. Tak, kiyingi söz.
Assalamualaikum klassdaşlar. Aman boluna, var boluna barınar. Kağıda kızılda arabuz kelme çoğu oyuncu daha gelip gidelim. Anam ben bir oy kurtarayım mı? Tamam. Ben atmam. Gelinlerge böğröplerim bugün. Bayram silerdi dağı. Bağlı. Tak deyin ses. Oh! Bölüp. Jo birile saysan bu köp ko deyim. Bunu algan üç oydan utu olsa ketip kalat bu yerden. Kımbattуу классташтар, канакыстар, бүгүнкү 30 жылдык кут бааракыбыз кут болсун. Ошо 40 жылдыкта, 50 жылдыкта, жакшылыктарда, тойлордо жолугушуп жүрө берели. Алтындай болгон аягыштарым силерге терең ыраазычылык, рахмат, бизди соңгу тосолдуңар. Ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Assalamualaikum. Алтындай болгон классташтарым, биринчиден ушу 30 жылдык майрамыбызга куш келипсиздер. Бардыгыңыздарга узун өмүр, ден соолук, бакыт талай калайм. Бар болуңуздар, тынч болуңуздар. Ман кечи менин алтындай болгон классташтар. Силерди майрамга куттуктайм. Ушундай майрамда жолугушуп жүргөнгө аябай сүйүнүп атам. Мындай майрамдар көп болсун, баарыңарга ден соолук, ишиңерге ийгиликтер болсун. Мектепте бир жакшы окуядан айтпайсыңыз бар го? Я, айткыла. Биринчиден баардыгыңарга ден соолук, узун өмүр. 78-дер 30 жылдык мааракеңер кут болсун. Маареке кут болсун. Баарыңа бакыт таалай. Кайрылуу оңойлуу. Кудай буйрса 40 жылга жолугушууңар насип этсин кудайым. Uyuşturucu sen durmayasın kar. Şunday mı? Kaçtırı şu var. Sen beni jakşı olsun diye eken beni. Bana jakşı? Uyuşturu kıyım olmadı mı? Кичине. Uyuşturganlar özü bu yerden başlayıp düşüp başlayıp da. Uyuşturu kıyım lazım. Ben de köy uyuşturam da işte. Ben uyuşturamadım canlıvattı. Biz çölde yaşayız da. Жоқ, андан көрі 2 килограмм көш алып алды, көмбөй қойшыдан мен ақсыға келіп ушулар менен тосып кетейин деп классташ кылып алгачы мен деле. Уюштурам деп себере албай атам, себербей эле кой, эмне кыласың? Ана семиздерди кара, ана баса албай зорго жүрөт. Окшош эле жүрө эле көз санында. Уюштуруучуга бир кол чаап коюңуздар, молодец. Эми ырдай тургандар бар жокпу? Сүйүү жөнүндө. Bir kuple. Мектепте айтайын кейін кесетілдің да, ошо айта албай атам да. Кандай? Кеше алып тұрым көрсөң. Мектеп кийим mi? Кесетіліп, бойын жоқ, ең жош мен болдым да. Ана. Ошо айта албадым да. Vay, evet, kılçıklık aydasın anda. Orun alamız mı? Bak, ne giyin stol çakırayın, he? Rahmat. Жаңа konkurslarına ötüyoruz, buyursa. Hazır giyingi stol, narındık klassdaşlardan başlap, kızlardan başlap, jigitler, matımızdan bilip etrafına gelmişler. Söz sizlerde. Hoştop, kulattap, kolda tutsanızda sorun olup da. Kadar müzikanı. Kızlarga aralaş, köp jigitli kız
Söylükten düşüp kaldık mı? Tezirek, söz bolup atkanda jolda olmay жоқ. Жақынырақ тұрмайсыздар. Достар, мектептегі жақсы оқиғалар, ким 2 алады, ким 5 алады, ким мектепке келмей қойған, ким қашып кеткен, ким кешке келген, мына шундайларды айтыш керек. Ақшалай сыйлық бар. Birinci diyetin sesleri. Otuz yıllık bayramsından cümleyle iyilikli götürdüm. Жігіттер, жестелердің столы, берки арқы столдар, қабыл тілекті маға айтқандай не болып отыр, біраз ұқсаңыздар жақсы болмақ, достар, мақыл ма? Біраз. Қазір барымызға кезек келеді микрофон. Тыштанады. 30 жылдық майрамымызбен барлығымыз құттықтаймыз. Жақсы майрамдардан болып өтуіне барлығымызға денсаулық. Ол шашып келмесек. Ассалаумағалейкум. Алтынмен басташарым. Мына бүгін Қазақстанның бүгіннен шоғылып, Россия өте алыс жерлерден келішіп, нарыннан мен білбейткен азыр біліп отырмын. Ем таныш атам. Шында жүз көрішіп, 30 жылдан кейін. Даже кейбіреулер бір-біріміз танымай, қандай соның жүректе жағымды сезімдер болады. Енді ошол алтындай болған көптен өткен күнүбүздү бүгүн жакшы маанайда өткөрдүк, бири-бирибиз менен жакшы сүйлөшүп, бүгүн эртеңге салып, жакшы маанайда өткөрсөк. Ийгилик иштериңиздерге, семьяңыздар менен бактылуу болуңуздар. Şu arabız gelmey, 2 yıllık, 40 yıldığımızda da uşunday barımız tolup gelip, şuntuk oynap gülüp yürüyorlar. Oru aylı, barı aylı. Hurmatlı klassdaşlar, бүгүнкү 30 жылдык юбилей кут болсун. Жолугушканыбызга аябай кубанычтамын. Ошол дайым ушундай жолугушуп, жүз көрүшүп жүргөнгө Аллах насип этсин. Ушул жолукканыбыз үчүн аябай кубанычтамын. Бар болгула, бай болгула, аман болгула, үй бүлөңөр менен аман эсен ойноп күлүп жүрө бергиле. Иштериңерге ийгилик. Ушул жакшы отуруп, көңүлүңөрдү жакшы маанайда өткөрүп, отуруп кеткениңерге аябай ушу тилектешмин. Assalamualaikum. Arkadaşlarım, şurada birinci baylık densoğuktu. Güle bakalım. Koyunuz toyğulan. Bunday болған классташтарым, барлығыңызға бірінші денсаулық қалайым, үстін өмір қалайым. Бүгінгі 30 жылдық жолығушылық кечебиз жакшы маанайда, жакшы маанайда өтсүн. Барлық уюштуруучуларга ыраазычылыгыбызды айтабыз. Аяштарыбызга бардыгына ыраазыбыз. Рахмат силерге дагы. Жакшы маанайда отургула. Кудай кааласа, келечекте 30 жылдык, 40 жылдык, 50 жылдык мааракелерде жолугушууга Алла Таала насип кылсын баарыбызга. Hurmatlı klassdaşlar, ушул бүгүнкү 30 жылдык мааракебиз кут болсун. Бардыгыңарга кааларым чын денсаулык, узун өмүр, иштериңиздерге ийгилик, дайыма жакшылыктарды каалайм. Ушул алтындай болгон аяштарыбызга да чоң рахмат. Бизди ушунча сыйлап тосуп алган үчүн. Уюштуруучуларга да рахмат. Мен ырга жокмун, талап этпесиңер. Бардығыз дағы ушул 40 жылдықта буйруса 40 жылдықта жолугушалы, 50 жылдық, 60 жылдық ушинтип уланып кете берсин. Дайыма той үстүндө жүрөлү.
бардығыбызға жақсылықтарды көп қалайм. Турасын айтасың? Турасын. Мен қалыс сөзім айтып қойдым, біздің классташтарымыздың арасынан ең жақсы оқыған Батырбек Рыскүл деген шындығында жақсы оқыған. Медалға татып тұрды спортшыда, бірақ медал алдай қалды. Мен қалыс сөзім айтып қойдым. Хорошо, ең жақсы оқығанды біліп алды. Ең нашар оқыған кім болшы? Нашар оқыған кім? Нашардар бар. Суан нашар оқып жүрді. Айтты, шындай. Сынасы мен айтады. Аялдарға ешесі жоғам, олар айта өлетті. Құдай сөйледі, кетешім. Осы мұрда бір өмдек, бір күплет, бір қол шағып қойыстан. Оғы отырамыз, егер жақса кішіне поддержкер, ұстанықты болады өмдегі. Кетесім. Sapırgan sarı yalbıra Болады şu kolçağı boğula. Eki stol çıktı, hiç kim vurduğun yok. Üçüncü stoldan buna. En güzel, sizler de ismi. Hazır. Sana da sallayın, bekle bana sıra. Bundan da. Hava. Yaş gezdi istemiyoruz da koyuna. Diyecekti, sevdiğinde kız eseler. Merhabalar, su tozundan gelene. Yar boruma yıkmadı, borum meneli vurur. Yanılana ürünür, cükledi beşeri. Altın kanalı, bir doyurum. Şimdi sen kolundan kedere, yerimi sen damağa erkele. Yaş gönül olsun, bezlerimi uşukle. Ustallarım, yolundan vereyim. Altın bağlı, bir oynatma. Bizge bir gizle, ne olur konu. Canımdan çırpmadın, ay çırpmadın. Şurada olup çocuğumasın degesin, degesin, ay degesin. Yakanları kızıl gündür çıtladın, ay çıtladın, ay çıtladın. Öyle jaksa bir kolçağı koyarızdır, jaktı? Ağır, şunday uzaş gerek de. Oo! Mars. Ya. Şundayız mı? İçine kızlısın be. Müşük oldu.
Қол шағырмаңыздар. Бар эле талант көп екен негізі сіздерде. Алсыда шыққан таланттар аябай көп та. Нашылардың арасында дағы нашыларға соңдырдаған біздің классташтарға терең разышылып суретке тартпауымыз жасаймыз. Аяштарға өзінше, классташтарға өзінше дегендей конкурстар бүгін жариялаймыз. Барлығыңыздарды биге шақыралы. Құрметті классташтар, аяштар, алдыңызда да Жамал Алмамбетовардай туғандар барлығыңыздарды биге шақыралы. Еліміздің ғылайының майрағының мешанлер барымыз білейіз. Ертің шоғын!
Biraz konkursu gezip verelim. Hazır. Hurmatlı kutup kelgen konuklar gelmişler, men söz berensizler, gelmişler. Hazır kutup kelgen konuklarga söz kutuпту анан өрпелек бар екен, кабыл алыңыздар, келіңіздер. Ассаламу алейкум, ата жұрт, саламатсыздарбы? Бүгінгі ыйық байрамыңыздар менен чын жүректен құттықтаймыз. Араңыздарда бір қандай десем, аты далайға кеткен, бұл мимикасынан эле бардық мектеп уктап калган эжеке. Бизге да сабак берген, менин балдарыма да сабак берип атат. Құттықтабасақ, бұл бойчунан да ыйық бір мұғалимдик кесиби бар. Биздин Кытайдын улуу философу Конфуций айткандай, сага 2 саат сабак берген адамды эмне дейт, атаңдан да ыйык улук сыйла дейт. Ошондой бир мугалимибиз алдыбызда отурат. Айнур эжеке, өмүрүңүз узун болсун. Ушунча бир адамдарды тарбиялап чыгарып турсуз, эң эле жаманы мендей болсунчу, баарысы. Анам мындай болсун. Мен дагы окуучусумун, бул жактагы окуучусу. Бүгүн куттуктап келдик байрамыңыздар менен. Анан азыр мен куттуктоодон кийин, берчүсүн бергенден кийин бир жакшы экирирден танса ачыш керек болот. Болору?
Келиңиз Айнура эжеке, бул жака келип калыңызчы. Aman bolыңыздар, оорубаңыздар, араңыздар кемибесин. 30 жыл башталышы болсун. Буюрса мындан да жакшы күндөрдү өткөрүңүздөр. Калган пакеттеги барбы сиздерге? Андай эмесе азырчылык ортого бийлеш керек болуп, атайын алыстан келдик. Бардыңыздар эле Борбордон келсеңиздер керек. Мен деле ошол жактан келдим. Баарыңыздарды ортого бийге чакырам дагы бүгүнкү майрамды улантууга уруксат бериңиздер. Байрамыңыздар менен.
Hazır klastаш kızlardan biri 15-16'ını alıp alayınçı bekta. Bayağı dostumuzun 5.000'in vermesem bulmayan doşu. Klastаш kızlar 15-16 kız. Özü kaçı özü bari? Lan mı? 25? Var mı şakayınçı? Klastаш kızlar var mı? Ne bile bekta? Klastаш kızlar. Gel bile. Klastаш kızlar. Klastаш kızlar. Var mı yerinde? Klastаш kızlar, men canıma gidiyorum ya ortama. Beni tegerek de turulaçı. Yalan kızlar canım ben bu. Tegerek turulaçı. Tegerek de bağırıyoruz. Gene indirek. Gel. Çok yapmış şunday. Bunday. A klas, B klas olup bunday. Bir turmanızsın, aralaştırıyorsunuz. Bakın, aralaşın. Sen aralaşmak kuralım. Bu konkursun adı Köngül Jakın'dan. Kim bilen Badruşka, kim bilen Jakın'az bayqaulamız. Oşan üçün muzika baştalganda aylanıp bileyiz dağı. Ana ben erkeklerdi aralashtirib aldım oşan üçün jalan ayımlar oynasın deb. 2'den desem 2'den, 5'ten desem 5'ten. Anan uspet etpey kalganın, çakpağanın sekin türtüp çıkarıp ele bilesizler. Anımlı oşan üçün Köngül Jakın'dan. Kim meyen kim Badruşka'nın hazır bileriz hazır. Birinci repetitsiya kılabız. Muzika dayanı bolsa, ben stop degende to'xtaysiz. Biley turganlarni qo'yib ber. Ma'qulmi? Aylanib, men hozir to'xta sanab olayinchi. 1 2 3 Klastашым, болдық шөтесіздер. Сіз шөтіңіз бі? Болды, ол кетесіз. Успет етпей қалсыған кетесіз. Сен бөліп алдыңа деймін, Еме, баяғы 5000'de елестетіп ойнаш керек, әрекет қылыш керек. Кеттік музыка. Uspet etmeyenler çıktılar. Gördünler mi? Kim bilen kim Badruşka biliniyor da atacak. Kettik aylanıp muzika. Kim Badruşka ve biliyorlar bargansa. Ayağında en yakınlar kalan. Teknik muzika. DJ Oraz Osmanlı. Stop muzika. Dört.
için patruşkalar, dört birbirine değişiklerine. Az kaldık, gittik müzika. Müzika. Yok, ben bilip atamam şu. Özü yeki değilsin hep. Bak, kalas olasın abi. Müzika gittik. Haa, böyle falan. Ulan 40 yıl vattanım var ya. Vallahi gittiniz, kim çıktı vattan? Gittiniz? Hep de topla giri olayım hep başımdır bu da dedim. Gittik müzika, az kaldık. Ne olur? Bırakta uçuşça kursa. Gitti bana. 9 kaldık. Müzika gittik. Müzika. Az kaldı. Az kaldı. 5000 son. Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 Koşmaya koydum sizi. Buraya. Bu Kırgızça bu oyunun hakkı Beti Joktor'un oyunu. Çakpağına çarpıştay. Ortada tutsayla çarçınar kalkıp çarpıştay düşler. Az kaldık, 8 teknik müzika. Az kaldık. Öğretmeni üzerinde değil mi? Öldü bekliyorum. Yemek kıyır diyemiyor. Altı. Çıkar ekranı. Çıkar ekranı. Türk çıkartışta. Ve buna kol koyuyor bile. Bunun peşine. Daha böyle çıktılar. Kim? Kim? Çıkar. Çıkar kırığını. Güneşe bak. Spor. Aslan çıkıyor. Keyinki gelgen sılağımı yüklemez. Sılağımı başlıyor mu? Müzika. Başka gitti. Stop. Peş. Daha öldüm da. Peş. Bir bunu kıpçılma kılamıyor. Görevlettin edilsin. Çıkar önüne. Çıkar ulan. Ama bir şey katı istediler. Müzika ettik. Bir şey. Şunday. Seni boş koy gözünü ulan. Tamam.
Төртөө kaldı. Hazır kimliğe geçmeyen olsanız gitmeyin durasınız bir hafta durmasınlar. Bakın bu. Tarak muzika kettik. Muzika to'xta. Ayaqa. Uch yo'q. Yo'q. Sen yo'q. Ot besiki sizlar. Mana hozir ko'rib patroshka ketdi. Jilmay jo'q. Jilmay bilet tushadi. Muzika ketdik. Jilmay jo'q. Jilmay. Üçüyor aldı. Muzika kettik. Bu da ağzı söyledik. Bunu ömrünü koşmayın için. Bu oyun bundaydı. Öküm patroşkonu aldı. Bu da üçüncüsü. Batpay kalkanına böyle benim çok bizde. Bak, çok var değil, ayında bir çok. May, Akdağ, Sizce, Kırgın. Hayatlı dostuz. Kim dedi? Dostuz natı? Akdilek'in 5000 sonu birinci olundu. Siz Maygül'ü? Narından kelgenge 2000 son bilek parça yapalım. Hakan geliriz. Aa, küçüktü. Ağzı bir son bilek de korkma aslında. Parça yapalım. Cumhuriyet. İyi koymanlar. Tamaktan olsun. Ben hazır tamak varında Çağında da biz bilen kesipleş, hurmat деген dostumuzlar var. Ben hurmatqa özümce söz bergenim, құттықтап ана берілі да береді екен, ошо қабыл алып қойсыздар. Қол шағып қойсыздар ғой hurmatта. Ассаламу алейкум, классташтар. Қандайсыздар, амансыздар ба? Аяштар, жезділер. Қаншалаған көптен күткен біздің самаған күніміз келіп жетті. 30 жылдық. 30 жыл дегенде мұндайша айтқанда жөнелі бір-екі сөз болып кеткенмен қаншалаған сулар ақты, қаншалаған таңдар атты, күндер батты дегендей көптеген өзгерулер болды. Қаншалаған өзгерулер болса дағы біз балалық сезім, мектептегі күндер, парталаш достар еш уақытта естен кетпейді екен. Қаяқта болбойлы, қаншалаған игіліктерге жетпейлі, имам болойлы, иван болмойлы, бәрібір классташпыз достар. Біз қаяққа бармайлы классташ деген статус білен жүрміз достар. Дос, жар күтөлі, башқа болойлы, бәрібір классташтардан тартады. Анықтан сілер менен классташтар көрішкөніне айбай қуаныштамын. Келгеніңіздер үшін чоң рахмат айтам. Бүгін ырғаш керек, бүгін бийлеш керек, бүгін жырғаш керек достар. Қандай білесіздер? Мен сілер үшін жағымды деп ырлаған, ырдап қойған классташтар үшін сілер жырғап. Hazır біздің hurmatlı olsunuz. Өр білек сіздерге арнап береді. Қабыл алып қойсыздар, hurmatlı достар, классташтар, аяштар, жағымды музыкалық билет сіздерге арнап берсін. Тамағыңыздар дағымды болсын. Андан кейін, ырдан кейінгі столды шақырып баштан қалу керек. Ошондуктан, hurmatlı туғандар, өр білекті қабыл аласыздар. Классташтар, барлығыңызды биге шақырам. Оппа, майысқа кет дегенде.
Мария. Sana bağırıyoruz. Çok biliyorsun. Rahmat.